السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. توبازا الله وجتيوا أشاتوا دوبوانغازي تمسابا سوكسا نبينجلا كمباك محمد صلى الله عليه وسلم. Weyatusindikira nga kyakusasira ebitonde byonna. Tugenda kutandika etwakomye tukyali mu Iqra, tutandika butandisi volume ey'okutaano. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bino bizibu muko because katuvudde wala from volume 1 ushegede on level ya kutaano, so senior 1 ushegede. If you want to start, you go from 1 ushegede. ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ذو kati kinabagambye nti eno waawe efudde ne alif nefa nosoma lam ku dhal nekibeera dhul olwa sukuni eno ku lam nekibeera dhul jalali wal ikrami. Kati bw'oba ogenda kuyimirira oyimira ku sukuni n'ogamba nti dhul jalali wal ikram okategedde. Watawasaw bil marhamati watawasaw bil marhamati watawasaw bil marhamati. Kati bw'oba ogenda kuyimirira ku sukuni ogamba nti watawasaw bil marhama. Eno hawe efuka ta efuka ki efuka hawe watawasaw bil marhama okategedde. irama dhatil imadi irama dhatil imadi irama dhatil imadi. Kati nokyusa ddaali nefuka ya sukuni nefuka ya qalqala nogamba nti irama dhatil imad irama dhatil imad irama dhatil imad okategedde. wa fir'auna dhil awtadi wa fir'auna dhil awtadi wa firz ra inokubanga ntono because waliyo kasra emabega waayo katuga nti firz wa fir'auna dhil awtad no nefukachi nefuka skone wa fir'auna dhil awtad wa fir'auna dhil awtad. Okitegedde wa fir'auna dhil awtad. barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.